Destiny, kif inti? Okay, kif inti? Tajjeb ħafna, nixtieq li kelli naqra iktar kien biex norqod. A life of a dadu. Life of a dad. I wouldn't trade it for the world in all fairness. Today we're here talking about Gemma, li hija non-profit organization li tippromovi kif dawk in-nies barra għandhom jgħodu naqra iktar attenti bil-mod kif jutilizzaw il-flus tagħhom. Kemm xi ħaġa partikolari li forsi bħalissa qed tiġġemma għalih. Ġemma tagħmel minn dukun żgħira ma like I'm saving for a car. Kemm għandek żmien Destiny? 18. Jiena ara kemm li nafek issa. U dejjem ninsa kemm għadek żgħira. I've seen you grow to such a beautiful and lovely woman inside. Issi ma faċli u diffiċli biex iġġemma. Fimli, l-ġemma naqa diffiċli u speċjalment tkun żagħżugħa bħalli tħobb toħroġ tħobb tixrabna ħwejjeġ imbagħad jiena I love buying cosmetic stuff u hekk. X'inhi dik il-ħaġa li tagħmilha iktar faċli għalik biex iġġemma? Fimli li għandi għal xi inġemma tgħinek u li għandek tir li tixtri karozza tagħmel minn kollox biex iġġemma li għaw. Tajt isma' jien għandi bżonn inġemma l-flus, mela ħanagħmel ċertu sacrifice ngħid le forsi dik id-darba li ħanoħroġ ma' sħabi biex eventwalment ħanfaddel għal dik il-karozza. Ħanfaddel eżatt. Ġieli ġitek okkażjoni minn għadek żgħira, maybe on a smaller scale fejn tajt ara mnalla kelli daqsxejn flus infadlin għax issa nqalat li dil-problema u mhux noqgħod ninkwieta għax għandi l-flus available għal dil-ħaġa. Meta kont iżgħar kont kien ikolli il-pity, kif tgħidu mhux pity bank li titfal piggy bank. Kien ikolli piggy bank u toqgħod titfażżar u hekk u titfażżar u mbagħad in-nana tiegħi aħna għandna business, allura kont immur ngħidilha biex tagħmilhom fil-cash u tini like karti. Lażem din hija xi ħaġa. Nuża sallum il-ġurnata li ġieli kollok iż-żgħar tfaħħom xi piggy bank u ma tagħtix każ isek ma tħossokx. Eżatt, ma tagħtix każ. Vera sabiet. Tgħidilha li jinfaddal daqshekk. Hemm xi sistema dess li tuża li issibha aktar faċli tfaddal il-flus. Ovvjament sadni studenta sa meta ikolli job, meta nsir avukata, hekk ħanagħmel ovvjament. Ħajkolli savings account and I'll put them in it too. Inti tixtieq issir avukat? Yes. Wow, la li nafek da żmien kollu ma ħox nafdam dwarek. Dess hemm xi mod li inti tara kemm qed tonfoq flus biex inti tkollok idea fl-aħħar tax-xahar kemm tkun infaqt. Iva, hemm app partikolari li nħobb nuża ħafna jiena li kull darba li inħallas jiġi imniżżel fuqha, kieżempju fl-aħħar tax-xahar ngħid ħanara kemm infaqt. Tu għandi logbook biex nara kemm inkun infaqt u nuħu xaqqa eżempju. Naf li għadek żgħira ħafna, ma ħansaqsik mistoqsija li forsi mhux ħafna saqsew. Private retirement plan hija xi ħaġa li tikkonsidra tagħmel? Ovvjament, la jkolli job fiss, I will do a private retirement plan obviously. That's great. Naf hija xi ħaġa teknika, ma xi ħaġa li jien ma kontx naf għalissa il-gvern li qed joffri l-inizjattiva jekk inti tagħmel private retirement plan itik sa 25% tax rebate sa massimu ta' 3,000 €. Bażikament, inti tieħu lura 750 €. That's good. Ħansaqsik u kun onest miegħi, kont smajt b'ġemma qabel ma tlek jiena bihom. Inti għedt li l-ewwel bihom. Issa li sirt taf biha, nista' nitolbok tajt hello lil ġemma xejra u tihom bewsa żgħira, please. Alright, nagħmel issa. Are you ready? Hello Gemma. Mela, qabel ma morru logħba tal-aħħar, nirrispondi malajr, ready, steady, go. Tliet affarijiet li tagħmel fil-għaxija qabel ma torqod. Naħsel wiċċi, naħsel smieni u nagħmel moisturizer. Destiny ma kienx taf bihom daw, promise. L-aħħar itla qabel ma tmut. Chinese. Diska waħda li dejjem tferħek. Ma nafx. I'm just blinky lights. Ma nafx. Skip. That Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Yeah, I like that song. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance to somebody. With somebody who loves me. That's what I wanted! Back to the game. Mux jina għamiltom dawn l-mistoqsijiet. L-ewwel tifel li qatt biss. Oh my god! Naħseb Amara. He's like a best friend. Persuna waħda li dejjem taħseb fih jew fiha qabel ma titla' fuq il-palk biex tipperformi. In-nannu, my grandpa. Xi fisser għalik in-nannu? In-nannu kien ifisser u għadu jfisser ħafna għalija għaliex she was like my inspiration, mhux għax inspiration biss. We used to connect with each other through music. Occasionally kien ikolli kien ikun miegħi, konna nitolbu flimkien qabel inkanta li meta ma baqax miegħi ovvjament. Ħafna ħassejta u meta nitlob
Għalih, inħossni li mmur ħafna iktar aħjar. Inħossu miegħi, as in that's why I play, because I know he's with me. Konna nafu ftit in-nanu tiegħek imma vera mill-ftit li konna nafu kien gentlom u such a lovable, amazing person. Just want to hug him all the time. He was. Destiny, għandek boyfriend? Le. Destiny, tixtieq li kollok boyfriend? Le. Mux għalissa. I just got out of something right now. I don't want a boyfriend. I want a break. Amazing. Biex nagħlqu parir li tagħti lil nistem barra mod ġenerali fuq il-ħajja. Joqogħdu attenti, mhux għax dan iż-żminijiet biss. In general, nowadays il-ħajja nbidlet ħafna. Igawdu ħajjithom għaliex it's good and it's fair enough to live your life. Travel, study, work, go out, relax, everything, anything that they like, they do. Għaliex you only live once and that's the truth. I stick to that. Kulħadd għandu jkun konfidenti fis-skin tiegħu. Everyone should appreciate themselves. Illum il-ġurnata bis-social media mhux kulħadd għadu l-istess jaħsibha fuq nifsu. Always be happy and you surround yourself with people who make you happy. U fadlu wkoll importanti. Mic drop. Destiny, grazzi ħafna tal-parir u tal-ħin li inti tajtna llum. Grazzi. Thank you. Love you. Love you. If you